أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 والجبروت جبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسأل. Yes, bakozi bacu ba YouTube yacu Dr. Swale Online TV twongeye kubaramutsa cyane tubifuriza umunsi mwiza cyane eske saba mumeze neza hanyuma ni wa mutananirwa Never Give Up Yakobo inyuma akaba ari King Bosco imbere ya kamera muri kumwakirana ni Yakobo Never Give Up ntikigera tunanirwa hanyuma uyu munsi tugiye kubahereza message. Reka uyu munsi twashitse umutumire wacu dufise uyu munsi bamwitwa manager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa tasalamu amahoro bimana abandi nabi. Mbere byose kozemo mbere byose kumukisha ku maboko y'Imana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تحسن سبت الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كفها يا عزة كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا وبها من معز القاف هميت همينا هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم إني أسأل باسمك جبار باسمك جبار باسمك جبار باسمك جبار باسمك جبار الذي جبرت على جميع خلقك أن تعطيني قوة من قوتك جبار صدق الله العلي العظيم. Okay, merci beaucoup. Hama rero tugiye kwiga ku kintu ca filime iriko irasohoka muno misi. Ni filime iriko iratwara uburyo cyane rwose cyane, ni filime iriko irakorwa mu bwenge bwinshi ntangere mu mategeko akwiye cyane. Ya abantu benshi bariko baribaza mbe filime uburozi bwo mu kuzimu iriko ipangwa mute, mbe filime yakomotse, mbe filime kuvengana filime itwara uburyo cyane. Rero mugiye kubimenya uburyo yatwaye, mugiye kumenya iyo yakomotse, ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigomba kuvugirwa. Turabasabye rero umuntu turabikurikirana kugikurikirane amaso kandi twatana ya kaze Dr. Swale. Wowe marabanda mwitwata wese hamba nko mumenyereye ino filamu nukuri imatwara uburyo bwinshi kandi ino filamu ko yateguwe KTV Posa nukuri ibice 80% ibifilamu ni ukuri uretse ibice 20% byagiye byongirwa ndasema kandi babwiye ati Dr. Swale filamu yose muzobona kuri channel Tusana TV Game Tours kesho na kesho Dr. Swale niwe ayitegura mbe yayiteguye gute iyo filamu nabije hamwe n'abakinnyi banje nayumviye umunsi umwe ndandika uwo munsi ngene umunsi nakwiye umubonye byinshi byo filamu maze kunyumva turi kumwe ndi mukinga kwabicaye hanze ndiyumvira ati mbe jewe ndakinyera shema filamu kuri muzeye kuri TV wanje nakiriye groupe ndavuga ndabwira abanywanyi banje ati jameni nimwabona niyo TV yandigiye cyako filamu ndimve mutangara ubwo mumenyereye cyatiki cyako ibiganiro ati rero ubu rero ndimve cyako cyako iki amafilamu n'ibindi ikivugo ko jewe umwemeze wa muntu ufite ikintu gikorera Ya, basanzwe bakuzi manager amajambo menshi. Okay. Iyo filamu gihe yandikwa twinga abahanzi cyane n'abandi dateka tasi n'ikaramu muwabaze neza ko twicaranye uko ino filamu yanditswe ngo yanditswe mu buryo bworoshye biraboneka kamere kandi umuntu ubwenge kuri kandi iyo filamu n'itego ingene imeze uri umuntu ubwenge uvuga ati ino filamu si filamu isanzwe uko byumva hami filamu sirigeze nifuza yuko hari umuntu yuza kuyishaka kuyikina byo yandi ho hejuru rwose
kuzoma mweta bagiye ntugaye kuyiduza mwabyose kagira kinara murabona genda batumine ya manake wovuga ati jewe ku mahera yiwawe uko turumva kameme nta mukinya kinini wawe ibyo namukinye kumwa iwanje yiri kugusa cyangwa kivuga ari biharage cyangwa kivuga ngo ibiharage neza iwanje abaragi nyama abaragi umuceri byose birahari. Okay, so tutagushiriye mu bijyako n'umuki wanyuma mbere wawe ibyo bahembwa amahanga. Okay, umukinyi wanyuma ngahe iwanje amera hembwa ibyo nibanga. Yeah, it's okay. Kubera turiko tumva bativuga cyane. So mbere kubahemba amakaba tubona cyane yawe utaraba mu biti. Nta kintu yugira ati yezo habamo cyane. Murabona ico kintu uvuze nico. Nacatumye ndondera umuntu batinda kwizera guhata kugira ngo ufashe kuduza iki cyane yanje. Ariko rugamye kwire barakoze neza muga bafite hagati baramusaba bakora nabi. Ari ngene mbere ndakubwiye ati wowe ni uko kwasi byiza jojo kukana. Wewe ubuzi kuri igikuri ucumenye bikurikirana ko desi ndiwa mu kuja mu terani iki igikorwa zuma zo gumesha. Ama rero niho navuga ati reka basi ikreye Niyo bigara ndarira afina kugira ngo cyane gira yoduga. Kweli nije muri film cyane yaduze gose. Bivuga ko tugiye ko ma views hafi amajana ngayi, hafi amajana hafi amajana 6. Amaduze ababone, 6 abone. Kandi cyane yanditse gukora mu gihe gito. Uramaze mu kwezi n'usunde ku imbere ya kamera yigo hanze ditema. Aheze kwezi n'usu. Twabyo. Ucaba rero Kwaturi yaje hanze nato ikaramu aho twabonanye ushaka kubigiriza ko abona streaming barahari shuga n'ivyo ari n'inyungu zo bateza babwira nato ikaramu ushaka kunyuguza ico babonye gusura abana so kugenda barahejeje ndibuka episode ya mbere hariho umutama nico ndamusize ku witwa Sami Sami yabonye episode ya mbere Mr. Sami official abonye episode ya mbere yarabonye ngende kwigusa bati Dr. Sware iyi niyo filime ya mbere wewe witeguriye agire no kwaho dufite imeze kuundi ndagenda ko iki bisaba ndakubasha namwisheni Mr. Sami iyi filime ari filime yoroshye gose iyi filime ya kibeniki yateguwe n'amajini uko namwisheni uko Kwa inateguye iyo film ibyo onya sinimgisha amabibazo ariko nyuma y'ikiganiro ndaza kuvuga inkomoko y'ino film yatangiye gute inkuru imeze gute urakoze. Okay, benshi cyane bari ko barabaza cyane mu bafanze hariya badukurikirana n'abandi basanzwe bakina ku matikana nk'ababaza ati mbere bya filime ko tubona ibintu biriko birakina ngo igiswikimwamo mbere bya filime ko tubona dusare ari neza iyo ari filime y'imizeye yawe ushobora y'imizeye cyane nibyo rero abafanze hariya bifuza kumenya ejo nibaze bahure n'umukinnyi wawe ngo bagire ubwoba. Iyi filime yanje nibyo Dr. Sware yaje umuganga aravuga kandi aho nazo kuvura abo navuye 99% cyangwa 98% byagenze neza byose bye kuza kwambyeje kandi baravyiboneye ariko ngaho byavuga neza neza bikuvuga ko no filime ndakoze ibigano byinshi byerekeye makatari jinimariti jini subiani byinshi. Iyi filime iri kirazisha ku ntango nakireye ifilime inkine bijyana n'ibyo naravuga umuntu arwa gute afata gute bigenda gute ngo nigisha abantu muciye muri interview kandi nigisha muciye muri filime amunda kuvuga ibiganiro byanje ibiganiro by'iwanje na filime z'iwanje zumviriza abantu baciye ubwenge babona kure uriho abantu bamenye by'abakomeje gusa byenda guhiriye byo ari ndayiponze iyi yo ngiri cyeguye n'ibyo n'akarigisha abantu byo kugora kuko iyi filime mo tukigira neza cyangwa imaze kugira kuyimenya neza izofusha kumenya wewe wariwo no gutegura akazi kaje no kumuryango wiwawe no kuririnda. Okay, abakunzi bacu mwabyumvise ni filime isaba gukurikirana cyane witonze ukaraba wihereye mwanzo ukayishikana nyinshi kuko niho uzoyitahura igice
ya ni kuvuga n'umuntu yayiteguye urumva nawe siwe kamene kuko urumva babonye kiziyandika nibazi byanditse okay ya Dr. Sare ko turibaza mbe kuba warigiye icyumviro naguciriye mu tuvuze ubwa mbere nagize ikaramu iriyandika bwa kabiri nabwo mbaze umuntu yitwa Fisto nambaye yari ahari n'abandi bageraga ushabimenya ubugene naye narayiri kudo narayifashe amajwi mu minota 3 bamwiti turavuze mu minota 3 ari mejeje gupanga seni zikinwa hafi imisi 3 niyo ya voice mwari madimisi makorerako namwendera bamuhedejeje nafashe telefone kunyenyesha muri salo ndavuga 3 minutes naremejeje urabyumva rero byose kumuntu afite ubwenge bwo gutangura arabona yuko iyi filmu yoroshe ari filmu ibigisha kandi filmu yakibwe n'abantu akomeye rero abafani bashaka kumenya mbere iyi filime yakomotse kuki kuko hari abantu benshi baravuga ati umuntu yanditse ino filime si umuntu waha kandi nawe urabyivugira ati babonye ubyutse ukuboko ushyitse ku kakayari murabivuye muraheze ni ibintu bidakorwa na benshi kuko turiko turanakurikirana nawe nibyo dukuze nakubesha kuri n'ukuri ndi umuntu asanzwe ariko rero mfise ubundi bubasha bw'iwanje ariko ubwo bubasha ni kontera chance uzugura abantu cyangwa guca bonera abantu gufasha iki abantu mugabo sibegego kana nagendera kuma kubona ko ntaze ko ntarundi muntu ngendere ko gusa tumbona ubundi hama nwa n'umuntu nubaha indongozi n'umuntu nubaha indongozi kandi nwa n'umuntu birandi dubagize amategeko y'indongozi zacu kuko kuba duhaye twicara imbere ya kamera tugatanga ibiganiro tukavuga duhendane tubikesha imana n'indongozi zacu nziza zigizene zituyoboye ni kuvuga rero inkomoko y'ino filmu imeze gutya mwumvirize inkomoko y'ino filmu kwanza ngiye kuvuga ati inkomoko y'ino filmu kuko ndayinjamo sampulsa usanga tugiye kureba kino kiganiro reka mvuge story kubera inkomoko y'ino filmu zo gusangiye kuvuga inkomoko y'ubuzima bw'iwanje so hapa tugereje ingaruka basi wahafunze tugomba tuzo basi iyo filmu ni kuvuga iki hari ku munsi wa kane hari ku munsi wa gatanu hari itarike zitanu hari umwaka umwe ibikimo na 1981 mu mbizi nyine filmu itangura twatanguye niyo byatanguye nabyo Dr. Sole hageze ko utakuba gutanga inyigisho ubikije muri filmu Katolika dakaramu bukwi na bukwi mukuboko kwa ntuma kwandika ico gihe cyabona twari kumwe na Bobo so nuyeho umesha muri wanje menga hari kora Theo n'abandi bantu mbo ubukurikiranaho ni zuru bazani yarari zuru yaribonye n'abafide n'abandi kurikodinga iminota 2 ndakunze gutanga filme kandi atamaze kugenda subiramo hari mu kwezi kwa hari ku munsi wa gatanu uko byumva mu kwezi kwa gatanu hari itariki 5 hari ngo mu kwezi kumwe n'igihumbi hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981 sawa hari ngo umunsi w'umunezero wari umunsi w'umunezero cyane gose uko byumva ijuru ryari rishagije rimeze neza uko byumva kandi ijuru ryari ryuzuye inyenyeri umva episode yari riteguwe yari kubimeze uko byumva hari ku munsi wa gatanu itariki 5 mu kwezi wa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 981 uko byumva ijuru ryari risayangana kandi ryari ryuzuye inyenyeri ijuru ryari ryuzuye inyenyeri uko byumva hari akaga keza cyane gose kandi kuri uwo munsi hariho umutama umwe yitwa Muhori wabo
uwo muhori wabo rero ijuru ryari ryuzuye inyenyeri uko babyumva. Hari akayaga keza cyane rwose, kandi kuri uwo munsi hariho umutama umwe yitwa muhori wabo. Uwo muhori wabo rero yabyarwa mu muryango w'abantu babandikanya Imana, yabyawe mu muryango w'abantu baza mu gute bagekimwe by'amashetani uko babyumva. Kandi ni kuvuga yuko uwo muryango rero warufise babita gute mu Kirundi, imigenzo kira mwisho w'ukwezi, kira mwisho w'umwaka bateza gutanga ikimazi. Uko bateza ikimazi gupfisha umuntu. Mvuze ikimazi cy'impene cyangwa cy'imbata, mu mugongo w'umuryango bateza gutanga ikimazi bateza gupfa umuntu, umwana agapfa buri mwaka. Uko yabyumva. Nuko rero muhori wabo yarafise abo bivukana bangana ukunya. Yarafise uwitwa Ernest, akayafise uwitwa muhori wabo, akayafise n'undi muntu yitwa Pio, akayafise n'undi muntu yitwa gute, akayafise kandi abandi bashika kuri bane. Uko babyumva. Hari uwo witwa Aisha, Esperance, n'uwitwa Yvonne, n'ubundi mushika bamwe yitwa gute, n'umushika yitwa Petroni. Sawa? Abo rero kuvuga iki? Abo tunavuga abonya bari bene wabo. Muga muri abo bene wabo rero ni kuvuga ko muhori wabo uko abyumva yarafise muri abo bene wabo bane, yarafise mu mwene wabo uyu umwe uko abyumva yitwa gute, yarafise umwana umwe yitwa Ernest. Uyu Ernest rero aza gupinga imigenzo ubwami bubi bwakuma kurinde kwitwa Makata wa Makatani. Uko babyumva. Bimaze kugenda kuhonya abusha kuri episode ya mbere, maze kugenda kuhonya hacha kurikira ikintu. Esperance na Yvonne ni kuvuga iki? Bari bashiki babo honya cyo kuvuga. Navuga ko umuryango bavukana ari abagabo bane n'abakobwa bane, niko navuze. Waramamara cyane ngose. Basi ni kuvuga iki? Haciyagira ni muri abo bene babo babiri, hagati ya Yvonne na Muzebo Onya bamwe baravuyemo bagiranya cyafata desturi, bafata imigenzo yari wabo na se yo kugisokuru cyabo yitwa Mwamba wa Myamba. Mwamba wa Myamba akaba yahawe ububasha na Makata wa Makatani. Na Mwamba wa Myamba wakiye kuri season yakiye kuri muze ya Mwamba wa Myamba yitwa Zuru yachafuka cha Mwamba wa Myamba kwa kuno achamora sivyo. Kandi zile Zuru ni kupi kiongekana kufuatana muze na space ya Makata wa Makatani. Uko Mwamba wa Myamba Makata wa Makatani ntaragara urukunyu aracari muri Zuru. Mungu ngadero nga Dr. Sani tuba ndonga ndikunda kora umuntu wano bavo mushobora kufa ngo ngumbe vya mvoni ko ndakoresha kubiki babisigikiri ndimo tuzintera kuzikora nawe cyo ngaho Mwamba wa Myamba mutera ingufu kugira ngo ashobore gutanga ububasha kubagize ne yarongoye. Sawa, kuri ubwo rero abo bashikiye rero bagizene bafashe imigenzo y'ikiye kwa Imana, abacha bafashe imigenzo barayibandanya barayikurikiza. Sawa, ati muri abo onya bayirasenge ba Ernest nuko byumva ni kuvuga iki? Bose barafashe iyo migenzo yose. Nabyo babiri bari inyuma mu nyuma nabo nyene bahavuye baja hamwe gufata iyo migenzo kugira ngo bayitsimbataze bayikurikize. Ndakubwira ikintu kimwe, abantu banga baronse kugira baravuga ingufu ni kuroga cyane gose no kugira cyane gose. Natwe ni kuvura no gukora ibyiza kenshi na kenshi niho ugenda uronka ingufu. Sawa, basi
nuko rero bacabandanya bajya bashikiwe bane bajya babiri bamaze gufutanya bajya bashikaho babiri bacagirane bacagenda basanga aho bajya basize babo bacagirane kwatikwa burundu yuko babaye bamwe muri bagenzi hamwe kuzoba abajakazi ba Makata wa Makatani barongoye nande na Mwamba wa Myamba niwe arongoye abo bandi bantu bose abo bene abo bose n'abyo bakemara bose ariko umukuru wiwe abiherewe ububasha nande na Makata wa Makatani. Navuze ko Mwamba wa Myamba ninde namuvuze na Makata wa Makatani niko nagaraganye ntabwo aratangwa kubonekana ariko muri no film harimo inyigishwa ya fiki bafise ubwenge sinzi umutwe nuko film irabandanya bamaze kuja hamwe niho bacagenda hamwe bose cyagenda kwiyunga n'ibiremwa bitabonekana imizimu ntibonekana chikina majini ntabonekana nuko abyumva bazina kwiyunga nabaki na byarenga bikabonekana basi baravuga ati turagiye kwiyunga ni imizimu yo kuva kuri basokuru n'abasokuruza kukubera iyi migenzo y'umuryango iwacu ibyo shobora kwiheba bitegereza kuyikurikiza sawa basi umusokuru wabo rero izina ry'iwe yitwa gute yitwa Mwamba wa Myamba sokuru wabo yitwa Mwamba wa Myamba ati no muri abo rero muri abo oya no mu mategeko Mwamba wa Myamba yari yarabahaye kuvuga iki nuko bategereza gutanga buri mwaka iyo avuze umuhungu yategerezwa bicwa muntu ndiko nigishyiza mu migani nkuko intumwa z'Imana ba Muhammad nawe yishyira mu migani mbere wewe ukumviriza ino story ino film wewe uravyara ugaheka ico nico kintu rero bakeneye kwiga kuri urumva Dr. Salim mushimire cyane nagomba ndakubaze wewe muntu uri kurakurikirana ino story nta nkuru yiwawe wumvamo yo birimo kige ko commentaire nahinde ya Dr. Salim turumva iyo filime y'amateka cyane kandi abantu benshi baravuga ati mbe bizohera ko tubona hari famille yipanze n'ibintu bitabonekana ya rero turifuza kuzomera ariko iyi filime turiko turaraba filime isaba mu mutwe kugira izohera Dr. Salim twizere ko utari muri babandi batereza filime zile jewe sinima nanga filime nizeye ko navuga ko episode ya mbere yakimwe yampaye video million cents episode imwe mugabo abaharuye ibo bigira harura yaharuye kari muri sabire episode yatwaye iri mu majana 8 nababwiye ati ni manager Sakamana harura rero episode episode shano kuyikina ku traso cyarura rero uko abyumva n'umudogo mubona ngaha ntungibaze byinshi dogo naramuhaye konje maze kora musabyeyi kuvuga yagiye kwanza kwanza muzo mubona uko abyumva navuze ni yuko yabana amategeko navuze none muri kino kiganiro cyangwa no film be nimba umvise ubwenge utahura neza nandigisha umvisemo komateri baracyayibona ndagiriga rero mbega wo ubyara ugaheka mbe namuheka wo ubyara ugakuza mbe namba wo mukuza mbe wo ntabwo kiri mu jambo waruzi ko hari abantu bamwe n'abandi usanga baba manager bari gukora amashuti no kuri televiziyo basura Sini gishiranye gitabaho kandi cyatwereje nigute ushaka kwegeranya abantu ukabareka bakazi wawe bakiriga barakora gukora kandi n'ibintu bizari ngo kuri wewe tumagataga bagira tari iyo ni bibaye byo atubintu gisagara abantu kiniye kujya kiniye kubaho byumva kujya gushaka bagomwe wawe nawe rabe kituma kumeza kantu gatoyi gatuma gushaka gutuma basi yatumara n'ibyo afungura vero ukabyumva kuvuga yuko ntabwo batahura ati mbe mugenzanje ubuzima barimo n'ubwahe
Deko yiri warahinira nawe muhiri wiwaje kumuziki yanje byombe azobaho gute ako kora ibintu bitumuvyihoza kuko ngambaza kekekeke n'usi n'amafaranga tumuvyihoza ni kuvuga bashatse kuvuga bamanze babihagarike bandi kubuco bwa bihagarike bayikuye Amen. Tugasanga nk'umuntu amaze muje industry hafi imyaka 3 ashakoresha kamera yo gukina nabeshe bantu b'Imana Uzakoresha kamera yo gukira umaze nk'imyaka 2 umwaka kandi YouTube babikira guhemba uracakoresha kamera yo gukira ikintu ntibyumvikana abakobwa bakundi abo rero bazotahiriza nyene nta bindi kuko bano amategeko y'akazi ngayo wanje ari gutegeka ivuga yuko cyazintu by'inkunda ku kazi mu mategeko ya film ibintu by'inkunda ndabikeneye abahungu nakwa gufatana no zomba buzo kuvuga impenderezo no uzana makinye batufina kuri muzeyi kuri film nabaze bahiye none iyo film yawe izorohimigisha gute binya kameme nivyo sinkaba manager usanga bariko ugasanga manager akundanye n'umukinyi wiwe so uri chef ugasanga uri gukundana n'umukinyi wawe keje ni usanga icubahiro kiriko kirakoroka cyane ukono kutiyubaha ukono kutiyubaha maze gukundana n'umukinyi wawe kandi ukashaka ko uja mu bindi bintu utatu bimaze kwisuzuguza rero tunagire mvuge yuko abavyeyi baraje ni ukuvuga yuko hageze yuko ugera ukore ikintu batuma ko abantu gerageza upange projet mbere n'abantu baza ngahanya bazoja gute kuko ntacice mwijisho mukaravanga umwe afite nategura mugabo je se kandi kuvuga nta kuntu ukumva umuntu amaze muri industry hafi imyaka 2-3 uriko urakina basanga wacakira kamera wacakira intuze je haka kunira mu batize ibikoresho ntabwo yatisha wewe ndakuzishurira ndakutize ibikoresho kuti je ninjiye mu industry ya rero ati jewe mategeko y'akazi cyangwa n'ikoresho ndagikira aya film gusa ni hatari cyane bisiri mu muco kabisa bakozi bacu bari kiba Dr. Sale online twagomba tubashimire cyane mwe mwese mwanditeze amatwi mwe mwese mwanditeze yombi yari Dr. Sale online TV turacabakunda cyane reka tumusabe agire akajambo kanyuma asezereye abafanzi biwe akajambo kanyuma n'usezera ko mwagira yuko Dr. Sale online TV Dr. Sale ndo mwindo manager mkubwa online TV ni TV ya aratahura aha wewe muntu wese uziko wifuza yuko ushobora kumererwa neza ubuzima bwawe Dr. Sale n'amafaranga atanga Dr. Sale aravura cyangwa akagira n'akasafisha nyota kugira ngo akuzanire umvuto byo wifuza gerageza undondere ngani manje ngaho ode umuntu ufise ikibazo urwaye nyakagenda neza cyangwa umugabo wagufata nabi cyangwa umuntu afata ubugabo gerageza undondere uri mu gihugu cy'u Burundi uri mu gihugu cy'u Burundi Dr. Sale amaze gufasha benshi amaze kuvura benshi nubwo atawukundwa na bose ibiganiro byanje byinshi byema byagize ndima byamye bibivuga wewe jengindira nga angati ewana ngwangire mvura urabibonye hafi kwiruka urabwo rero yareze mutono na mtu wafashe reka kukija imitima reka kuja mu bindi bihugu natwe wowe tugizeye turashoboye okay yes Dr. Sale avura abarwaye indwara z'uburozi ibintu by'indagi by'aba asogokuru bandi baba bararanze Dr. Sale arabivura eka nawe musani uririmba indirimbo z'Imana kuririmba imiziki mukabona utari kurabyuka inyota yawe ikiri hasi ubona baza bose bagucako laba usimbire kwa Dr. Sale agukorera umuti ndavuga nenda kwizo ko umusani nenda kugenga umusani kuna bazunguza n'abiri wewe abakuza muri gana mu buzima ubonye umuntu agara kuririmba ngiye kuririmba aho ngera kuririmba kumva akazi kose kuririmba aho ngera kumva akazi kose kumuganda aho ngera ko journalist kumva akazi kose ko journalist no gusanga ko adabanga ibintu uzoyirimba no muhogo wume urubabyu yamyaka yose ihere usanga usubiye yose kudamusuye ku isuku mbere ukora ikintu kijanye na wewe cyangwa ushaka kukizamura ucije mu zindi nzira mwakoze okay nakuvuga yuko ushaka kuduza impano yawe
yaba ari y'uburirimbyi, yaba ari y'amakomedi, yaba ari ya filime ziri serious, yaba ari ninde imico, kila kintu cyose, intambo z'ikirundi, danser, kaze kwa Dr. Saleh agutunganirize murumva kabishoboye. Kasi kumva gusa ibikorwa biriko birivugira hirya no hino. Kaze rero kwa Dr. Saleh agukorera umuti hanyuma witagatire. Ya Dr. Saleh online TV turabakunda cyane, ni never give up, ntugera tunanirwa ama message amwe n'ayandi bandimana. Narababwiye ati ntituzigera ducika intege, tuzokomeza tubahereza bishasha. Mwari mwiteze kumva aho story y'uburozi bwo mu kuzimu yavuye, ndibaza muri mwayumvise abakiriye ku mayange. Hirya y'ejo tuzobahereza kabiri nayo story yayo tuzoyibandanya muri mvirizi. Ciao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 والجبروت جبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحام وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني